Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka tubifurize kumererwa neza. Inshuti bavandimwe, muryango mugari w'akadasohoka bakunzi ba TV Dunia Nikote, twongeye kugaruka mu mbaduko ya gikomando, tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Garukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga ahandi ku makuru adasanzwe yimbitse kandi yeruye. Murabona yuko ishusho ngarutsemo atari ishusho musanzwe mumenyereye. Benshi mumenyereye yuko dusanzwe tuvugana ndi kuri tere, benshi mumenyereye yuko dusanzwe tuvugana ndi muri studio, ariko aka kanya mba natembera ariko nkavuga ni isaha y'amakuru. Icyizere mwampaye bakunzi muryango mugari w'abantu bagera ku 20 hafi na 2, ntago nshobora kubatererana. Ni nayo mbabwira nti wowe ucyumva inkuru aka kanya rwose jya ugerageza ufyonde kuri subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza, maze ubundi nanjye ngarukane icyitwa imbaduko ya gikomando n'amakuru menshi utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Kudeshapo wo nkurikira uri mu mujyi wa Kigali, Nyagasani akomeza kureba icyoroshye, impagarike n'ubugingo bigume mu mutima wawe. Niyo mpamvu ngewe mba niyiziye mbanzanye icyitwa makuru kugira ngo byose byinshi byimbitse kandi byeruye ubisange hano kuri TV Dunia Nikote. Ni mu gihe kandi nsuza inshuti z'akadasohoka ziherereye mu mujyi wa Bujumbura rwose. Ndagusuza Jean Baptiste Ngabikiza rwose, inshuti y'amagara rwose iherereye hariya za Bujumbura. Ndagusuza wowe Mugabekazi Angelique uherereye hariya za Cibitoke, ndagusuza rwose. No muvandimwe ujye ugerageza rwose no kunyandikira kambira ati fata no ku mazi yo kunywa kuko akazi uba wakoze nagara akazi kaba koroshye. Ndagusuza we unkurikira rero uri Cankuzo, Ruyigi, unkurikira uri Makamba mu gihugu cy'u Burundi, unkurikira uri mu bice byinshi bitandukanye bya hariya za Rumonge. Turagusuza kandi wowe dukurikira uri mu gihugu cya Uganda, Kampala, mumeze mute? Kudeshapo rwose inshuti z'akadasohoka. Ndagusuza unkurikira uri Tanzania, ndagusuza unkurikira uri Kenya, hanze Afrika y'Iburasirazuba twihuse cyane, ndagusuza unkurikira uri South Africa, Malawi ndetse na Mozambique. Inshuti z'akadasohoka nongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni mu gihe kandi ncuza inshuti z'akadasohoka zinkurikira ziri hanze ya Afrika, Leta z'Ubumwe za Amerika, mfite abantu benshi cyane bankurikirana mu byiciro byinshi, abato n'abakuru nabashuje kandi mbifurije kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba nigarukiye nubwo situation aba ari hatari sana, ariko mba mvuga nti ngewe ntago nzigera mbatererana. Isaha y'amakuru na amakuru, isezerano n'umwenda kuri ngewe namwe, kandi niyo mpamvu nanjye ku cyizere mugenda munyereka nababwiye nti ibi rwose bigomba kuba ibyacu, tugomba kubisangira 100%. Ndagusuza nkurikira uri ku mugane Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa bariyo, hari abo mfite bari za Australia, hari abo mfite bari mu Bubiligi. Nongeye kubifuriza amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Nyamuneka Kudeshapo wo nkurikira uri mu Budage, Budage rwose mfite inshuti magara yitwa Habimana Emmanuel, umeze ute? Naguhaye rwose saliyuti, ndagukunda cyane inshuti magara rwose y'akadasohoka iherereye hariya mu gihugu cy'Ubudage. Nakwifurije kumererwa neza ndetse kandi nakwifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa makuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Mbere na mbere turagaruka mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire ibiri gukorerwayo. Igihugu cy'u Burundi byacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD hari byinshi biri kurivugwamo, turaza kubigarukaho mbabwire uko bihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ahitwa za Ruyigi, aho abaturage benshi ngo bakomeje gusakwasakwa, bashinzwe kuba bashobora kuba bakorana n'icyitwa umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Turagaruka kandi ku mugabo witwa Mbayahaga Nyamuneka ukomeje kugenda avuga amagambo menshi arimo nayo guserereza igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe turaza kumugarukaho tukubwire ibyamubayeho. Ese niki cyamubayeho? Ni byiza cyangwa se ni bibi? Ni cyitwa ubudasa mbazaniye.
Tukiri kandi kuri situwasiyo y'igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi, turagaruka ahitwa Kitara, Kirungu, Shenge, Munanira, turikoza za Kavimvira, turagaruka mu misozi itandukanye ya za Useni, turinjira za Mwezi, tuzamuke ku muhanda Route Nationale 5 uva Uvira werekeza za Bukavu, tukubwire ibiri gukorerwayo ndetse n'ibiri kuvugwa ariko byimbitse byeruye. Icyitwa abasirikare ba FARDC, abakomando b'Abahibu Special Force bati ntago dushaka gukorana n'igisirikare cya FDNB, abangaba ni baringa, abangaba nibo bari kutugambanira ku rugamba. Ese birakorwa gute niba igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwisuranamo n'igisirikare cya FARDC? Turabyinjiramo ndetse kandi tubihuze n'ibice byafashwe muri Sud Kivu, bivuga yuko ngo ibi bice byafashwe mu misozi hari za Mwenga, ibice byafashwe za Shabunda. Igisirikare cy'u Burundi kirashinzwa ubugambanyi. Byose turabyinjiramo tumenye uko situation ihagaze. Bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Turagaruka mu misozi yo mu birembo bya Mwenga, turikoza ahitwa za Kagogo, turajya mu misozi itandukanye mu marembo y'umujyi wa Bukavu, mu byerekezo by'ahitwa kuno muhanda Route Nationale 5 hafi y'ibyerekezo biva ahitwa za Kamaniola umanuka werekeza ahitwa za Ruvungi Bideka, umanuka ku muhanda RP 2015 ujya za Uvira. Tubabwire ibyakoreweyo. Ese ni biki biravuga yuko Wazalendo hari agace bambuye umutwe wa 23? Ibyo tugomba kubyinjiramo. Ese ni ukuri cyangwa se ni ukubeshya? Hari ikinyamakuru kimwe nabonye cyabyanditse cyane mu Rwanda, ariko nagiye mbabwira ni izi nkuru zikunda kwandikwa kenshi nimukazizere. Ngewe mbabwira nti ibi bintu ndabanza nkabisesengura nkabitongomora nkabizana hano nabanje kubitera icyuhagiro kugira ngo mumenye amakuru yimbitse kandi yeruye kubiba byabaye. Turagaruka ku mikwabu ikomeje kugenda ikorwa n'umutwe wa M23 hagati mu mujyi wa Goma ahitwa za Rusayo, za Rutoke, turagaruka za Mukakatindo, turerekeza za Mugunga ku muhanda Route Nationale 3 uva mu mujyi wa Goma werekeza ahitwa za Sake, ahitwa mu Ibambiro. Imisada y'abasirikare b'umutwe wa M23 ikomeje gukurwa mu mujyi wa Goma yerekezwa za Sake, ahitwa za Mitumbara, mu misozi ya za Bugembwe na Busangara, mu misozi myinshi itandukanye ikomeje kugenda igaragaramo icyitwa ibikorwa bidasanzwe biri gukorwa n'icyama cy'intare za Sarambwe. Bati twebwe ntago turi bwemere yuko abaturage batuye mu misozi ya za Kimoka, icyitwa za FDLR, zikomeza kugenda zituruka muri parike ya Virunga zigaba udutero shuma zihohotera abaturage. Nyamuneka ibi ntago turi buze kubyemera. Ibi bibaye nyuma yuko ku itariki 21 ubwo ngo bwashize hagati nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3, umutwe wa M23 hawo makuru yuko mu gace ka Kimoka aba FDL ndetse na za Wazalendo zikomeje gucengera ziciye muri parike ya Virunga zikaza hano za Kimoka, bakaza mu bice bya za Bihambwe, bakaza mu misozi ya hano za Mitumbara, bakaza mu misozi itandukanye hano za Katuhunda bagahohotera abaturage. Nyamuneka rero icyama cy'intare za Sarambwe bamaze kubifatira icyemezo, babivugutiye umuti. Ese ibi byose babivugutiye umuti mu ruhe rwego? Uwo muti umeze ute? Byose turabyinjiramo. Njya mabwira ni ibyanjye ni ndani ya ndani, amakuru yanjye ni yayandi yakadasoka, kandi niyo mpamvu mabwira abakunzi ba TV Duniani Kote, niba utarakora subscribe, like, share, comment kugira ngo tumenye se ibintu biba byagushimishije cyangwa se niba byanakubabaje. Tuba tugomba kubimenya. Hari bamwe mu Barundi bajya bambwira atari ko ibintu byo mu Burundi bimenya gute kandi ubuherereye aho ngaho mu Rwanda. Ubu se aka kanya situation ndimo igitumye mparika imodoka nkahita mfata icyemezo cyo kubreaking izi nkuru, waba ukizi? Nyamuneka ikintu niba utakizi jya utega amatwi cyumve neza, ubanze ugisesengure, ugitongomore, ubone kuvuga ibyo wishakiye. Turagaruka rero mu makuru adasanzwe ni deployment zidasanzwe mu misozi ya za Warikare, mu misozi yahitwa za Busisi, turagaruka za Mayuano, turerekeza mu misozi ya za Kalembe, Peti na Bulayi, turerekeza za Fatuwa na Bukumbirwa. Tubabwire uko situation ihagaze mu misozi i Warikare. Hari byinshi biri gukorerwayo, hari byinshi biri kuvugwa. Ese ibiri gukorerwayo, ibiri kuvugwa ni biki? Byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara muri rusange. Twihuse cyane rero ntago nshaka yuko dutinda, ndagira ngo dutangirire ku cyitwa abasirikare ba FARDC bivuga yuko ari cyitwa Hibu Special Force cyangwa se abakomando b'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo FDNB bakomeje kwisuranamo mu mujyi wa Uvira. Nagiye mbadondosha ku makuru mbabwira nti igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC hari ikintu cyitwa kutumvikana gikomeje kugenda kigaragara ndetse kandi kizateza ubwumvikane bubi ndetse kandi buzateza ikibazo hagati mu cyitwa
igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Nagiye mbabwira mbadondosha ku nkuru zidasanzwe mbabwira nti igisirikare cy'u Burundi hari uduce twinshi twagiye dufatwa, ariko FARDC bamwe mu basirikare bakomeye bakagenda bashinza bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, ari naho havuye bariya Ngom'ikiza Venusti bariya batawe muri yombi mu kwezi kwa 9 bari kumwe na bagenzi babo bagera kuri 4. Mbabwira yuko aba bose bagiye bashinzwa gutanga amakuru y'ukuntu urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi baba biteguye. Ibintu rero byahinduye isura. Agasozi kitwa Kitara na Karungwe, imisozi ya za Shenge ndetse na Munanira, imisozi iri mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, Pruta ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, imisozi iri hafi y'ino mihanda ihuriwemo n'imihanda iva za Uvira werekeza za Fizi, no misozi ya za Baraka na za Karemberembe. Abarundi bakomeje kugenda babakurayo bakazana igisirikare cya FARDC. Nk'ubu hari ikitwa ripoti ya risasi na majeruhi inge z'aka kanya bivuga yuko ngo ikitwa ubwisobanimo bwabaye hariya muri Uvira. Biravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nibuza ubu bwisobanimo bwatumye batakaza abasirikare bagera kuri 3, Wazalendo bakatakariza abasirikare bagera kuri 5. Ibi kandi byabaye nyuma yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuvuga yuko kibabajwe ndetse kandi gihangayikishijwe nuko bamwe mu bari gukorana ku rugamba bakomeje kugenda basa naho bari kugaragaza yuko batabishimiye cyangwa se badashaka gukorana nabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi bintu ubona yuko bikomeje kugenda biteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego ruri hejuru. Ni ibintu ubona yuko rwose buri muntu wese ari kwibaza avuga ati se niba FARDC, abahibu Special Force, Abanaconda, aba Eagles bari kuzanwa mu mujyi wa Uvira, abasirikare b'Abarundi bari baradeployinzwe za Kavimvira, twagiye tubona baca kuri no muhanda Uvira Bujumbura, uno muhanda wa Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, tukabona hoherezwa abasirikare b'Abarundi. Ariko aka kanya igisirikare cy'u Burundi bakaba bari kuvuga yuko kigomba kurinda umujyi wa Uvira ku kigero kingana na 30%, kandi igisirikare cy'u Burundi tuzi neza ko na leta y'igihugu cy'u Burundi bo bajya bavuga ngo Uvira ngo ni nk'iyindi centre ya Bujumbura. Iki ni ikibazo gikomeye rero nayo ko rero kiribuze guteza iburizo ndetse kandi ku rwego ruri hejuru, aho nababwiza ukuri ko ikitwa ubwisubiranimo bukomeje guteza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Hari imisozi yitwa za Kitamwaruzi yafashwe muri za Sud Kivu hariya za hafi mu birembo bya Mwenga. Hari imisozi yitwa za Kingwengwe bivuga yuko yamaze kugeramo umutwe wa 23. Hari imisozi yitwa za Ruvungi aka kanya yafashwe. Aka kanya biravuga yuko biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto ndetse n'amavideo. Nagiye mbabwira nti wowe utari muri groupe yanjye andika nimero 0788577237 amashusho n'amafoto mamo ashingiye ku byabereye ku rugamba bijye bikugeraho uko bisanzwe n'ubundi mu budasa bwacu. Abo dusanzwe tubana bo barabizi. Ni nyuma yuko rero ibintu bikomeje kugenda bizambazamanetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Nk'ubu imisozi yegereye ikitwa Shabunda Airport yose yamaze kugotwa n'icyama cy'umutwe wa 23. Bikavuga yuko kandi 23 nyuma yo kugota ikitwa Shabunda Airport ubu yasigiyemo inzira igisirikare cya FARDC. Abasirikare ba FARDC bari guca ahitwa Keyisha bazamuka za BN. Iki ni ikibazo rero kiribuze gukomeza guteza ihurizo ku rwego ruri hejuru, kuko nk'ubu niba biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye guhunga umujyi wa Shabunda. Kandi murabizi neza yuko imisozi ya za Sud Kivu no misozi ya za Minembwe, hariya za Remera, iriya misozi ya za Kidija, iriya misozi yo mu hafi yo mu Ndondo ya Bijombo, twagiye duhabwa amakuru yuko abasirikare b'Abarundi aribo bakomeje kugenda bazanwa. Ariko ku ikubitiro ikitwa Shabunda Airport, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kimaze gukeko cyangwa se kuvugwa yuko cyagambaniye iki kibuga cy'indege cya Shabunda, cyamaze no gufatwa n'umutwe wa 23. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko umutwe wa 23 mu rwego rwo kwirinda guhangana cyangwa guhatana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bahaye inzira abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC bagava mu mujyi wa Shabunda. Ubu ngubu aka kanya biravugwa ndetse kandi bidasubirwaho yuko ikibuga cy'indege cya Shabunda kiri gukontororwa Tototombe. Ubu ngubu cyitwa ikibuga cy'indege cya Shabunda cyamaze gufatwa n'umutwe wa 23. Ariko nanone ku ikubitiro igisirikare cy'u Burundi kiracyashinzwe yuko aricyo kiri kugambana ku rugamba. Ibi rero bikomeje kugenda biteza ikibazo ndetse kandi bikomeje kugenda binateza inkeke ku rwego ruri hejuru. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute? Benshi bibaza bati ibi bintu iherezo ryabyo riraza kubirihe? Bigashoberana cyane ndetse kandi bikanagenda
bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Tuvuye Sud Kivu gatoya rero ndagira ngo tunyarukire ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nk'ubu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva nyamuneka Sebarundi akomeje gushinzwa bya hafi kugira uruhare mu guhabwa amwe mu mafaranga yahawe n'igihugu cy'Ububiligi ndetse nawe na Kisekedi Shirombo amafaranga bahawe n'igihugu cy'Ububiligi ngo bagerageze gufasha FDLR igitorezwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse nacumbikirwe. Aba bagabo rero barashinzwe n'igihugu cy'Ububiligi rwose ngo igihugu cy'Ububiligi kirimo kirabishyuza amafaranga yabo cyabahaye nyuma y'uko ngo ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye aka kanya nta na rimwe ku ijana yigeze akora. Ibi kandi nongera kwibutsa yuko biri guteza n'ikibazo gikomeye hagati muri leta y'igihugu cy'u Burundi kuko biravuga yuko amwe mu mafaranga uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe kugira ngo ashyigikire ino FDLR bivugwa ndetse kandi byemezwa ko ari amafaranga menshi cyane Perezida Evariste Ndayishimiye no kuyishyura bizagorana. Ku masezerano rero akomeye y'ibanga uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagiranye na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, igihugu cy'Ububiligi kiremeza gishinza uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yemeye gufasha iyi FDL ndetse bamwe akabashyira no mu gisirikare cye abandi akabashyira mu mbonerakure, ariko ibyinshi mu byo bari bemeranyije ubwo ntabwo tujya kubyinjiramo cyane, ibyo turaza kubigarukamo mu nkuru ya nyuma kuko ndi gukubita mbangura nihuta. Uwitwa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntabwo yigeze abikora. Ibi rero bivuga yuko ngo ubu ngubu amakimbirane yatangiye hagati y'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakimbirane yatangiye hagati y'igihugu cy'Ububiligi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu uri kubona byinshi biri kugenda bigarukwaho bati imwe mu mitungo ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo igihugu cy'Ububiligi kigiye gukoraho ubushakashatsi kirebe aho ituruka, niba Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo atari gusahura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko uyu Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo afite ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri aricyo gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Ibi rero bivuga yuko ari nabyo bintu bikomeje kugenda binatuma igihugu cy'Ububiligi gisa naho rwose ubona ko kimufiteho access mu buryo bwimbitse kandi bweruye batanabihisha. Ibi rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Igihugu cy'u Burundi rwose hari abantu bajya bambaza amakuru yo mu ishyaka rya CNDD-FDD. Hari amakuru ari kuvuga yuko hari abayobozi bagera kuri 3 bari gukurikiranwaho kugambanira witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 uku kwezi turimo ngo hatutumbye icyitwa umwuka wa kudeta, bikaza no gutuma witwa Perezida Evariste Ndayishimiye ahungira mu gihugu cya Tanzania igitaraganya. Ibiro ni ibintu bamugomba kumenya nyamuneka. Abayobozi rero bagera kuri 3 bataratangazwa amazina nk'uko amakuru nayahawe, baraza kumenya ese abo ni bande cyangwa se barashinzwe iki. Ariko ngo barashinzwa ubugambanyi ndetse kandi bakanashinzwa kugomorora abaturage ku ishyaka rya CNDD-FDD